Vegera Hacîgurî ya Bakurê Kurdistanê. Piştî perwerdeyek xwert ji bo vegera welat diyar dibin yekîne bi liv û kar û xebat. Yekîneyek bijare li gor sond û peymanê Hacîgurî di nav de derbas dibe buhtanê. Hêviya Hacîgurî çi qas bixwazî germe, ji bo gelê buhtanê bi evîn û dilnerme. Kê dibîne dixwaze wan bi dil himbêz bike, nirxê neteweyî giş li ber tevan rêz bike. Ev mirovê şoreşger ew qasî dil paqije, ne mecbûr be qet navê çûkekê jî bikuje. Herêma buhtan li cem wî gelek muqeddes e, tenê ger Kurd nebin ceş, ev ji bona wî bes e. Yekîna Hacîgurî mînanê teyrê baz e, li çiya û baniyan tim bi bask û perwaz e. Civîn li ser civînê bi gundan re çê dike, tevgerek xurt li hember dijminî dest pê dike. Dema gundî dibînin vî mirovê şoreşger, hem jî di ola xwe de gelek bi bîr û bawer. Dibêjin ev ji bo me daketiye vê qadê, li hember dijmin dike tekoşîn û cîhadê. Bawermendekî xas e yê xeta pêxember e, dildarê gelê xwe ye û ser de jî şoreşger e. Dest pê dike serdema pêvajoya germ û kel, tesîra Hacîgurî belav dibe li nav gel. Roj bi roj pêş dikeve eniya tekoşînê, ji dilê Hacîgurî têkaniya vejînê. Li bendêne bihar bê gul û nêrgiz geş bibin, deşt û çiya û banî li gêrîla xweş bibin. Sal 1900 destpêka not û pêncan, Kurdistan ketiye nav azar û gul û rêncan. Piştî wê dengvedan û hêrsa pazdê tebaxê, dijmin taybetî bohtan dîne li ber kambaxê. Şopekê jî bibînin hezaran tîm û leşker, wê herêmê disojin talan dikin hişk û tar. Yekîneya gerîla pêk têtin ji çar kesan, dibin kelemê çavê xwefiroş û teresan. Yek jê apê hesene, yek xebate, yek xerzan. Dikevin nav tevgerê bi sed awa û tarzan. Yek jî Hacîgurî ye ji nav van çar hevalan, dema diçin gundan jî ranazin li timalan. Ev yekîna gerîla her demê hazir hêze, li dij xefk û kemînan gelek xwe diparêze. Şehîdbûna Hacîgurî û hevalên wî. Ev bûyer di nav gel de kêm zêde hatê gotin, cerg û dil û kezeb û mêlak pê hatin sotin. Çilê zivistanê ye berf û baran dibare, li çiya û baniyan hewa gelekî sare. Tarî dikeve erdê diyar nabin dews û xet, tên gundekê Misircê ji bo karek bi taybet. Bi salan e ev gundek şên û welat perwere, di çavê neyaran de mîna kêr û xencere. Li derdora Sêrtê ye wek tê gotin ev gunde, li vê herêmê dijmin gelek dijwar û tunde. Neyar dibe sêla sor, agir û pêt û pele, ne tenê civak û gel hesin li ber dihele. Her roj dora gundekî tev digêre bi dor pêç, nahêle kes bilive ev dijminê har û hêç. Sed mexabil civak jî gelek jar û xizane, gerîla jî vê rewşê gelekî baş dizane. Bi tariya şevê re da nehese bi wan kes, çend hevkarên wan hene tenê ew dizanin bes. Ev hevkarên henê jî ne diyare çend salin, destgirên gerîlane ji can û din hevalin.
Yekîneya gerîla bêfikar û bêguman bi hestên baweriyê diçin mala yek ji wan. Tu nebêjî bext û sos di cergê de miriye, dijminî ev hevkarê ha ji zû ve kiriye. Demeke bi dijmin re bûye xayînekî boz, çi jê bêtin wê bike daye sed peyman û soz. Dibêje wan bi tarzek devlêken û pirmelaq, heta hûn şîvê nexwin ji vir naçin bi telaq. Li bextê we hîvî me maqey hûn derbiderin, vê berfê wiha birçî hûnê bi kû veherin. Me çayî dem kiriye vaye li ser agire, xwarin jî me daniye fermo sifra hazire. Beriya hemû tiştî bila zikê we têr be, li ser çavan nûkanê oxira we bixêr be. Her çar heval naxwazin bişkînin helwestawî, lê ma ew çi dizanin ka çi ye me bestawî. Piştî şîva xwe dixwin derdikevin zû ji mal, bi paş xwe ve dihêlin dol û gir û deşt û pal. Her çar li pey hev rêzin qasekî xweş dimeşin, gêjbûnek li wan dide dixwazin ku vereşin. Digêhin gundê lêfê dikevin rewşek xeter, dibin mînanî bazên li wan bişkê bask û per. Ji bona ku li rewşa xwe hindekî venêrin, parêzgehek li wire xwe tê de vedişêrin. Apê Hesen dibîne rewş gelekî nebaş e, çar heval li cem hev bin ew baş dizane şaş e. Bi zorê apê Hesen xwe ji wir dide alî, dikeve şkefte gelek kûr û tenha û xalî. Lê rewşa wî nebaş e, ranagire leşê xwe, li wê derê dikeve wenda dike heşê xwe. Gundî sibê radibin dora gund tev leşkere, hê jî tuk kes nizane ev çi liv û tevgere. Pola di hele li ber vê zulma dijwar û tund, diçin rizoyê bekir digirin ji nava gund. Ne yekî wisa têre ne feqîr û xizane, rola wî bi dijmin re ka çi ye kes nizane. Leşker li wî bar dikin gelek bersiv û pirsan, ne kifşe ka xayîne an jî gelo ji tirsan. Dide pêşiya leşker roja pazdehê mehê, hêza dijmin tîne rast ser derê parêzgehê. Dinêrin sê gerîla bi silah û keleşin, li ser piştê ketine her sê jî hê bêheşin. Yê serleşker biryara xwe wiha dimeşîne, ferman dide li ser wan fîşekan direşîne. Armanc bêjin gerîla va me kuştin di şer de, hêza dewletê xurt de tim bi talan û cer de. Qaş û dijmin bi çekan van gerîlan dikuje, lê dilopeke xwîn jî ji canê wan narije. Leşker û tîmên taybet gelek bi kîn û rikin, têne ser cinazê wan silahê wan radikin. Dibînin wa çelteyek parastî ji qirêjê, di hundirê çelte de seccadeyek nimêjê. Dibin sicadê de jî danegire gemar û toz, di nava mexmelek spî de Qur'ana pîroz. Serleşker agahdar e, çelte yekî ji wan e, hacîgurî naz dike zane çi qehreman e. Xerzan û hacîgurî digel hevalê xebat, her sê bi vî awayî dibin şehîdên welat. Apê Hesen di rojan piştî vê şiyar dibe, çi hatiye serê wan hemû tişt diyar dibe. Gelek xwe diparêze, naçe tu gund û malan, dimeşe heta ku xwe digihîne hevalan. Ji hêla dijmin ve jî bûyer kevş û diyar e, kî ne dostên dewletê, kî bi wan re biyar e. Secera wan muhr dikin bi ava zêr û zîvan, ji bo çerxa dîrokê datînin li arşîvan. Raşkiryarên Kurdan û rastiya wan bûyeran, têne nivîsandin tev li pirtok û defteran. Ne diyar e ka gelo tiliya çend kesan ketê, lê mixabin ev bûyer
pêkê bi xıyanetê. Careke din bêbextî bilind dike ala xwe, di koşka dijminan de xweş dike ber pala xwe. Careke din bêbextî dilê dijmin xweş dike, rûyê dijmin perestan bi qitranê rej dike. Careke din bêbextî şîn tê li ser koka xwe, carek din havinê wê dimeyîne toka xwe. Careke din bêbextî ronahiyê kor dike, ew bi jehrê bedena xwe firoşan mor dike. Piştî pakrawanbûna Hacî Gurî bi salan, kedera wî dibe jan li ser dilê hevalan. Hacî Gurî bêguman şehîdê netewiye, li ser dilê me hêjî gula wî nekewiye. Şanaz nabe ger ev gel negihê dilşadiyê, divê ku were dayîn berdêla azadiyê. Piştî Hacî Gurî jî têkoşîn deng vedide, bi sed motîfên cengê li welat reng vedide. Li vê xakê seranser başok û baz difirin, çiya û lat û zinar ji cengê disincirin. Eniya berxwedanê mezin dibe roj bi roj, ji nav dilê ciwanan ve dibin gul û bişkoş. Piştî dem û dewranan ciwanên nû radibin, bi çerxa tekoşînê gelekî dilşa dibin. Ji êla du dêran jî gelek ciwanên çeleng, di qada şoreşê de dibin levbazên leheng. Ve digerin jiyanê xewn û xeyalên mirî, keç û xor tên û didin ser rêça Hacî Gurî. Êvarekê Evrehman li malê diêwire, li ser jiyanê digel malbatê dişêwire. Dibîne ku nivîsek ketiye ser malperê, hûnan diye ser gotar bi wêje û hunerê. Li binê gotarê ne çend wêneyên gêrîla, wêne kifşin pêdivî qet nîne bi delîla. Di nivîse şehîdan em herdem bibîr tînin, em li ber giyanê wan bejna xwe ditawînin. Şehîdên gundê lêfê her dem rûmeta me ne, daxwazên ku hêlane mebest û xeta me ne. Pakrawan Hacî Gurî ji bona me mînake, tevgera me wê ala tekoşîna wî rake. Ji dîroka nû bigire hetaya kevn û jimêj, dinivîse li binî gotareke pir dirêj. Evderrehman dema ku vê nûçeyê dibîne, jana kederek giran li dilê wî dixîne. Ew wêneyê bavê xwe gelekî baş dinase, wêneyê Hacî Gurî gelek diyar û xas e. Malbat hemû kom dibe li wêneyan dinêrin, hêrsa bêbextan di nav dilê xwe de dihêrin. Evderrehman bûyerê bi cewher û yek awî, bo malbatê dibêje heta digihê dawî. Zarok hemû guhdarin bi baldarî li malê, ev bûyera dîrokî rê nade tu xeyalê. Ew ji wan re dibêje rastiyê ger dixwazin, rihê bavê min ji min dike gilî û gazin. Dema em li zozanan felekê tîr li dil da, ya rast ew çeka min bû hingê bavê min hilda. Roja şer û talan û êrîş û ceng û cerdê, divê çeka bapîrê we nemîne li erdê. Kesên bêbext karê wan her dem xefk û kemîne, rojek wê bê ev hesab qet ji wan re nemîne. Ev gotinên biwate wek pîroziyên olan, li mejiyên xortan û ciwanan têne kolan. Dem û dewran diborin, pêş dikeve hişmendî, li ciwanan dide der sekneke billewendî. Mazlûm ruh û giyanê Hacî Gurî şa dike, biryar dide û çeka bapîrê xwe radike. Piştî wê xuşka wî jî biryara xwe digire, kevoka azadiyê ji dilê wê difire. Sakîne bû navê wê, şîray paşnavê wan e,
لجزیره بوتان او بخواتان دورست وانه. مظلوم و ساکینه جی زارن عبدالرحمانن پشتی دم و دورانان پیویست ام بزانن. سرهات یا ساکینه یا لجزیره بوتان. گمارا هوف بخت و سوز دما حمود دان بای جبونا آشیتیه ایدی نهاتا رای. 2014 وک دم و دورانین بری لباجاران جوانین کردک هون تفگری. انیا وی تفگری دبه هیزا یه پسه. لی گمارا ترکیه بوی یکی ده حسه. آرمانج اوه بگشتی لشار کردستانی با آوایک جگداری گل را به سر هلدانی. یه پسه لجزیره پیشی شردست پیده که دولت متل دمینه نمازانه چه بگه. هیزا دجمن دمه که نشه بده نفسی. ساکینه جی دکوه نوا رفن یه پسی. دم بدم خورده به شر صباحان و ایواران کلجان دکوه ناو گل گند و باجاران. کسین بریندار دبن لجر زمینین مالان درمان دکه ساکینه برینین وان حوالان. هم وک برپرسکی لجوانان دکه فرمان هم جی وک دکتوره که برینان دکه درمان. گلک حوال هنک و برینین وان خدارن دوین وان رزگار بکن لی مخابن نکارن. چه قاسی گازی دکن بسط هوار و بانگان کس نکاره درکوه جبر توپان و تانگان. بصدان وک محمد تونج لجر زمین مالان تام مرین دمینن ناکن ترکا حوالان. تجار جبیر نابه او بانگو آواز و قیرین دوی ناوه وان بیته کولان به تیپین زیرین. به نپالما و گازه بصدان جوان کشتن شاوتاندن لاشیوان نیشان لوان نهشتن. جناف کسین بریندار یک حوالا روشنه حوالا که چلنگو زانا و دولکنه. همازو درمان دکه بریناوی ساکینه عشقه که کورد چاوی روشنه ده دبینه. ساکینه جه دپرسه تو حاتی جه کو داری گلو مال جزیره مهف دیتیه بری. روشن وها دبیجه جسیرتی حاتم از دارا وستم لدجی زورا کومارا ترز. وی کومارا هارو هوف جیان لما حرام کر هیوی و پیشاروجا ما بگشتی ادام کر. از جی خوندوان من دخوند بدلکی خاص سالا من یا داوی بو دیبو ما شونوار ناس. گنده مجی لیفیه لآلی گردلان دمن شهلول و بلبل دخوینن لصورگلان. دبشکیون شتلو شاخ قلیلکو بلگین داران بهارا سالا 1994 از حاتم دنیای 21 آداری دیا من دبه روشن بو مزگینا بهاری. جکیچان از تنیمه شیرینم وک شکرم از بخوجی نویک یا رزوی بکرم. دما ناو رزوی بکر روشن دبیجه ساکینه متل دبه نمازانه چه بیجه. جزو و دم و دوران در باز بونه لی چندی ده بیره او نامه یا هنگی باوه وی خوندی. سری تول هف دبه دکوه روشک نباش لهمبر آخفتنا روشن دمینه شاش. بی حمد ساکینه دل دبا آگر و پید ده بیره او گریارا او قصبه بختو کرید. جنشکه و سار دبن دستین وی دتاوزن وصا متل دمینه چوکین وی دلارزن. روندک جه هنارکین روی ساکینه تین خوار روشن دبینه چقاس کتا روشک هستیار. لی ساکینه ناخوازه هلوستا خواه دیار که وی کدرا رازایی دیسا جخوشیار که. روشن دبیجه حوال گلو تو نباوری
ما من چه گوت رنگی ته بی یک جاری گوهری. ساکینه جی دبیجه هوال بته باورم، از جی وقت سیرتیمه با اصل خواه کوچرم. نویا حاجی گریمه شوبدار خطا عگید، ریا تکوشینه ده بو پاکراوان و شهید. بلا جنو و نبه دوی راش پرتوکا من، برینداری سری خواه دانه لسر چوکا من. لی براستی دماته خواه بمن دا ناس کرن، بیرانی نگدهشه من دا هات احساس کرن. روژوه به چرخ فلک سر شور ببج شرمان، لی جانا بیبختیه تجاری نابه درمان. روشنجی آگه داره جوه کدر و خمه، کاچی کریه کاله وی لوی دوران و دمه. و ناو حاجی گوری بیستیه پر جاران، لناو خواندوانان هم لگند و باجاران. تجید بن چاوین وی دلی وی دتامره، لهمبری ساکینه رنگی وی دشمره. لی ساکینه دبیجه قتل برخوا نکوه، جه چرخا دیروکی و جاره نوسا معوه. گر آلا یکیتیه بلند ببه لسر مل، جه قفصان بفرن باز و شالول و بلبل. ویلو ولات مجی وگرن گشت و سیران، امی جهب و دوره ببندلدار و حیران. نخوازم دریج بکم وان گوتنان من بسه، لی دوی ام بزانن دجمنه محچی کسه. او هر دو کچین جوان دنیرن لچاوی هف، ایدی باش ناس کرنه وان با پیرو باوی هف. دا گردی که روحی وان حس کرنه که پر گرم، دا آخفن به هوره به طور و هلوستک نرم. به هستین حوالتی دل وان و دجنه، اوینه که وشارتی لری وان دکنه. لدل خواه پیمانا حوالتی خیز دکن، هر دو کچین کرد لور هفو دو هم بیز دکن. گران دبه دم بدم لحاویر وان دور پیچ، دجمن جهب ناده پاش کالو پیرو زارو زیج. جیر زمینین کولینه ددن بر تانگ و توپان، آواهین هفت طبق دکن ویران و خوپان. دجمن ایدی رادکه فرمان و فلاکتی، لهر دره پیکتینه به دجواری وحشتی. پشتی وی هوانک ده و لنقطه آوان دخه، جیر زمین جی یک جاره بسر وانده درخه. برق و بروسک لعرد و آسیمانان دجنن، گیان وان جوانان به هفدوره دکنن. ساکینه و روشنجی لور شهید دکون، مخابن به هزاران دستان مجی اون.